Maayong buntag mga ka-farmer diha nining adlaw June 24, 2026. So manguha tag kamansi kay ato ang utanon. Lindot kaining kamansi utanon tunuan. So salamat sa Dios sa iyahang pagpanalangin kanato og mga lagot mon dinhi mao nga bukid. So kining duha ka mansi ato ning tunuan. Of course, di ta malimot kauban gyuning tanglad. So kining uban kining punuan atong itanom guys para magkadaghan ang atong tanglad. So salamat sa paglantaw. God bless you. Di ay kamunggay og balatong, kamansi, daghang kaayog tanglad atong tunuan. Kinsay mo volunteer di hagutan dire, libre kaon.